prošla godina, 23. jedna od najuspešnijih u 32 godine postojanja Crvenog krsta Štrpca sa procentom od 5,88. Mi smo danas, za današnji dan, uoči obeležavanja 11. maja, Nacionalnog dana dobrovoljnih davaca krvi, pozvali sve dobrovoljne davaoce krvi koji su na našoj zadnjoj akciji, koja je bila 25. aprila, jubilarni put dali krv. U toj akciji se nama odazvalo 127 dobrovoljnih davaca krvi, 113 je dalo krv, ali je ovih 25 jubilarni put dalo krv. Među njima su 8 njih koji su krv dali prvi put, 10 koji su dali krv 5. put, 4 koji su dali krv 10. put, jedan davac je dao krv 20. put i 2 njih 35. Danas je ovo prilika da se svima njima i svim dobrovoljnim davacima krvi iz Štrpca zahvalimo na ovaj način uručenjem ovih priznanja, jer zapravo nema lepše poruke za slogan "Sačuvajmo humanost" od ove poruke kad vi date dragocenu svoju tečnost, date krv da spasite nečiji život. To je armija humanih ljudi, oni su čuvari humanosti i mi smo, eto, ja sam im danas zahvalan svim dobrovoljnim davacima krvi koji učestvuju kroz naše akcije i koji pokazuju i čuvaju humanost i čine, da kažemo, našu zajednicu i širu zajednicu, da to bude dostojno mesto za život i da mi kao ljudi budemo humaniji. I danas je zapravo poruka ovoj nedelji Crvenog krsta da svako u svojoj sredini, u svom okruženju učini makar jedno dobro delo kako bi planeta Zemlja postala značajnije ili bolje mesto za život.